Ngithanda ukubingelela bonke abalaleli be-ST Dlamini podcast. Ngibabingelela egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi and uzohlala inkosi. Uzohlala ebusa izinsuku zonke. Ngithanda ubonga uNkulunkulu ngale podcast. Ngalokho kwenzekile empilweni yami ukuthi ngiyibuke bese ngiyasizakala. uNkulunkulu wangikhulule. Ngasizakala kule podcast ngibuka for the first time uMama Tekwane. Kule testimony yakhe, the first testimony la wayethi khona abazalwana kufanelanga baye esibhedlela, abazalwana kumelanga baphile ngamaphilisi. I-testimony yakhe yokuqala ayinika nakaqala ukufika evangelini lamatshe, akhuluma ngendlela ivangeli lamatshe lingayo. Engakuthanda kakhulu ukuthi umzalwane akaphili ngamaphilisi. Nayo nje ngayithanda ukudlula zonke izinto empilweni yami, because bekade sengikhathele ukuphila ngamaphilisi ngikholwa ngumntana kaNkulunkulu, and more than everything ngiyingcekazi kaNkulunkulu. Ngikhulekela abantu njani ngidla amaphilisi. After ngiyizwile le ndaba yayithatha kakhulu inhliziyo yami, ayizange nginike ukuthula. So kwangibiza ukuthi kuvuthe nje umlilo phakathi enhlizweni yami ukuthi ngifanele ukumbona lo nkosikazi othi umzalwane akaphili ngamaphilisi. Ngafonela uButhabani, ngamcela ifone number kaMama Tekwane wanginika. Ngaqala ngamfuna, angatholakali lula. Ngaze ngamthola ngesikhathi sama-Christmas, ngikhuluma ngendaba yaka-December. Ngamthola ngesikhathi sama-Christmas. Mangimthola ngamcela ukuthi ngicela ukumbona ngifike kuye. Okokuqala nje ebengidinga ukukwenza enhlizweni yami kwaukuhlambuluka, ngoba ngase ngizwile ngenkonzo yokuhlambuluka. Nayo beyishisa kakhulu enhlizweni yami ukuthi ngifanele ukuhlambuluka. Ngoba ngase ngizwile ukuthi izono ziyavunywa bese umuntu uyaphila. Ngamfuna ngamthola, wanginika i-appointment ye-26 December 2024. Ngenza sure ukuthi ngiyaye Orange Farm ngiyafika. Ngafike ngamtshela ukuthi engikuzelela ukuzilahla phansi, ngihlambuluke, ngithatha ugcobo lokuphila ngaphandle kwamaphilisi. I wanted that anointing in my life. Ngathi lokho engikuzelela. Hlambuluka abazalwane. Ngihamba nomndeni wami, mfana wami nomakoti wami nabazukulu bami. Sangena sonke sihlambuluka. So ngawabona amandla kaNkulunkulu. Ngambona uNkulunkulu empilweni yami. Mase ngiya khona bese ngiwalahlile amaphilisi, because amaphilisi ngawalahla immediately aqala ukukhuluma. So mase ngiya khona bese ngiwalahlile amaphilisi ukuthi ayobeka nje izandla zakhe phezu kwami, angikhulekele. Bazalwane, uNkulunkulu uthembekile. Ngiyawalahla ngoNovember amaphilisi. I had 3 incurable diseases. I had arthritis, I had high blood pressure, leyo kwakuthiwa isangene. Azange ngiyeka doctor i-high blood pressure yami ibe ngaphansi kuka 200. But I've made a decision, ukuthi death or life.
angisophinde ngiliphuze iphilisi le high blood pressure. And then the other disease, incurable one, it was HIV. Kuthiwa alahlwa i-ARV, but mina ngabasa ngalumlilo. So ngiyambonga uNkulunkulu ophilisayo, uNkulunkulu wenyama yonke. You know, sometimes kuba ngathi I'm dreaming. Ngigibela umbhede ngingathathanga iphilisi, ekubeni ngiphuza iphilisi for 20 years. Kodwa ngigibela umbhede ngingathathanga iphilisi. Mangizowashini ngizoayina because of amathambo arthritis. Bekufanele ngiphuze mhlambe 4 yamaphilisi because arthritis ayipholi and arthritis ayinaphilisi. Iphilisi onikwa lona for arthritis iphilisi lama pain. Uzonikwa 3 different kinds of amaphilisi wama pain. So nangizokwenza umsebenzi ngizosebenza imini yonke kwakufanele ngisele 4 yamaphilisi. But come I tell you, ngisho endlini yami iphilisi le pain angisenalo. Akusena philisi elibhalwe igama lami endlini yami. Ngiyawasha, ngiya-ayina, ngiyaklina, ngenza konke ngaphandle kwephilisi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngale podcast. Ngasizakala ngendlela emangalisayo. Because ngaqhubeka ngimbukela umama Tekwane ekhuluma, ngimlalela. Kwayishaya inhliziyo yami. Ngazibona ngizibiza umzalwane kodwa ngingamethemba uNkulunkulu. Nginika uNkulunkulu ihalf yempilo yami, ngithatha ihalf kaNkulunkulu. Ngimnika 50%, ngingamthembi 100%. Kodwa ngafunda ukumthemba uNkulunkulu 100%. Nkosi, impilo yami nginika wena 100%. Okwayishaya inhliziyo yami ukuthi athi sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, sifana noNkulunkulu. Ukugula kuhlalaphi? Avuleka amehlo. I started ukuthi ngimtshela uNkulunkulu ukuthi I'm created in your image and likeness. Ngifana nawe. Igazi lami line DNA yakho uNkulunkulu. And lithi izwi lakho, lo mzimba wami akusingo wami, ulithempeli lakho. The Bible says our body is the temple of the living God. Mzimba wethu ulithempeli kaNkulunkulu ophilayo. In other words, sithwele uNkulunkulu ngaphakathi kwethu. Ukugula kuhlala kuphi la kunoNkulunkulu khona? Bese liyajika izwi kaNkulunkulu ukuthi inhliziyo yami ilikhaya likaJesu. Lebe bathi ayipompi kahle igazi. Ngabuza uJesu ngathi, Jesu, njengoba kuthiwa inhliziyo yami iyafeyila ayipompi kahle igazi, uhlezi njani enhlizweni egulayo? Ngathi angikholwa ukuthi ngahlala wena enhlizweni egulayo. Ngathatha isinqumo ukuthi as from today inhliziyo yami ipompa kahle because kula kuhlala khona uJesu. Wakhila uJesu enhlizweni yami. Ngamanye amagama umzimba wami, ama-organs wami asurroundwe yi-Trinity. uNkulunkulu Baba, Jesu Indodana, Moya Ngcwele. They are dwelling in me 100%. Ukugula kuhlalaphi? Ngashintsha indlela engicabanga ngayo. Ngashintsha indlela engenza ngayo. Ngashintsha indlela engihamba ngayo. Ngashintsha indlela engikhuluma ngayo. Ngaphila. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngaqala ukucommanda i-high blood pressure because i-high blood pressure kuthiwa mayikhuphuka kakhulu umuntu ushaywa yi-stroke. Ngaqala ukukhuluma nayo. Kuthi noma engaphakama ngeke ngishaye i-stroke. Angeke mina ngishaye i-stroke. Hey bazalwane, zinezindlebe lezinto ziyezwa because imimoya. Ukugula imimoya kuyezwa. And ukugula kuplanta uSathane empilweni zethu. Okusihluphayo bese thina we yield. Nabathi high blood pressure sengiyibiza yami. Nabathi arthritis sengiyibiza yami. So ngiyambonga uNkulunkulu ongiphilise ku-arthritis phela ayipholi.
abantu abane-arthritis baba namadolo amakhulu, baba nayo yonke lento, amathambo avuvukile. Ngibonga uNkulunkulu, I'm still beautiful and strong. So ngiyambonga uNkulunkulu ngeThabani podcast eyangibonisa uMama Tekwane and learn ukuthi umzalwane uphila yiphi impilo. Ngibonga uNkulunkulu ngempilo yakhe nempilo kaBhuti Thabani. Ngiyambonga uNkulunkulu. Bazalwane, angiqedi ukumbonga uNkulunkulu ngempilo yami. Ngiqinisile sometimes kuba ngathi ngiyaphupha ukuthi kodwa ngimi lo ebengazi ukuthi iphilisi kuyoba ibaby yami ngiyofa ngikholwa. But today I'm free. I'm free indeed. In Jesus' name. Ngiyabonga.